Malta se tibqa' taħdem biex timxi iżjed il-qudiem fl-avvanz tal-libertajiet ċivili. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt il-ftuħ tat-tieni ġurnata tal-konferenza li trattat id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ bħala parti integrali mill-attivitajiet kollha li qed isiru matul l-10 ijiem tal-Europride f'pajjiżna. Għal din il-konferenza attendew diversi parteċipanti li ġejjin minn 50 pajjiż differenti. Il-Prim Ministru qal li ġurnata fejn iridu niftakru f'dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom biex naslu għal din il-ġurnata b'ugwaljanza u drittijiet għal kulħadd. Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna u gburi li sena wara l-oħra għal 8 snin konsekuttivi baqa' fl-ewwel post tal-indiċi ta' ILGA Europe u se jibqa' impenjat li jibqa' fil-quċċata għax pajjiżna ma jista' qatt jiddiskrimina kontra xi ħadd, inkluż għas-spejjeż tal-komunità LGBTIQ+. Innota kif fl-aħħar xhur il-Gvern kompla jagħmel passi oħrajn notevoli bħal bidla li neħħit qatt ta' diskriminazzjoni fid-donazzjoni tad-demm biex bekk il-parametri li regolaw loti tad-demm ġew ugwali għal kulħadd. Dan apparti mill-ħidma kontinwa tal-Manifest Malta flimkien li introduċa leġiżlazzjoni ġdida li mediċini essenzjali fil-prevenzjoni tat-tixrid tal-HIV ikunu parti mill-Formularju Nazzjonali tal-Mediċini. Il-Prim Ministru Roberta Bela fisser ukoll kif bħalissa ddejja ħidma u ġie identifikat sit għall-LGBTIQ+ hub biex taħt saqaf wieħed jingħataw servizzi importanti għal persuni LGBTIQ+ minn adolescenti għal persuni akbar fl-età. Fl-aħħar il-Prim Ministru Roberta Bela indirizza l-komunità LGBTIQ+ u qal li kulħadd f'pajjiżna huwa aċċettat u Malta hi gburija li qed tilqa' fiha ċelebrazzjoni ta' mħabba u rispett favur l-ugwaljanza permezz tal-Europride Valletta 2023. Sellem lill-attivisti u lill-laqdiet li jaħdmu fil-qasam ta' drittijiet ċivili u li waslu messaġġ favur l-igwaljanza. Għalli Malta hi pajjiż ħieles fejn wieħed jista' jgħix kif fil-fatt iħoss li hu u jista' jibni familja. Fost id-diversi attivisti Maltin u barranin li jindirizzaw il-konferenza, twassal messaġġ virtwali mis-Segretarju tat-Trasport tal-Istati Uniti tal-Amerika, Pete Buttigieg, li għandu dixxendenza Maltija u faħħar il-messaġġ li qed tibgħat Malta lid-dinja favur l-ugwaljanza u tenna li dejjem kien jaf lil Malta bħala pajjiż bi kwalitajiet sbieħ li huma essenzjali f'din id-dinja mimlija sfidi. Prosit Malta. Nawguralkom kull suċċess għal Europride 2023. Thank you, Prime Minister Abela, for your leadership on climate, on diplomacy, and on ensuring that Malta is a model of equality for LGBTQ+ people. I have always known Malta as a place of warmth, of welcome, and of kindness, qualities that are needed more than ever in today's shaken and sometimes broken world. Dignity and equality, decency and respect are values being celebrated here today. And anywhere those principles are not respected, there is more work to do. Work that the US will continue to do alongside you all. Min-naħa tagħha l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Organizzaturi tal-Europride, Christine Garina, qalet li Malta hi xempju u eżempju ċar għal pajjiżi oħrajn li għadhom ma rikonoxxewx id-drittijiet għal persuni LGBTIQ+. Malta, you're a beacon of inspiration for progressive governments across Europe and beyond. We know a beacon of hope for activists in countries that have a long way to go to reach Malta's status and success.